với nó cứ vào nó sầm nít tập trung sang nít sầm nít pali anh à Mizoram Commercial Vehicle Union ten oil man tàu ti niam lệ công chia tập vanga lung oil lo na lan tir nani khani à Colosip dia kona tunan kanom meka liệt thầy commercial hậu hiện anh top lovin thì cái này khí khai này anh top anh ấy cái nga are duak moi motor hi hay ni danga commercial vehicle service plan sup ang akha are deu duak moya kan muang hian dia kon lun lai po are deu thuap mai chu te rualin policy pa hian mithian oma dia kona then khat te ro hi chu an tlan lo thei lo ani mele auto rickshaw te taxi te hi chuan MCVU malang na hi an thop lem lo ni na langa hei stana te po ding an oma kan muangin so taxi te po stana ding deu thapa tuti rualin Colosip District Drivers and Owners Joint Action Committee nuaya hop ho tero chu service lo ani ni dang ang khatsuli se vointe hi tripper rithurte li thei sang bu fai turtek te po kha an zam lui hun thin khani a private car ero chum nuala commercial vehicle chuan taxi le auto an service a Mexico po hin service lo an thopa ei rithurchi te commercial vehicle dang te ro chu an ding deuh thap ni in alange po ni se thil tha hi chu tha ni maya a thalo poi thalo ni le maya khan Colosip khopui chunga MCVU te malak na chuan thopa long he lo tiro chu alang deu ruak tura nga yang special report toite anan siam lokadi tran ruwa langai na huna trang ruwa lila a thaviau zelani